krok po kroku, takt po takcie, przed Bamszom, a przed buriami w dalokiej argentyńskiej. Rejuja so rejowaki a rejowario ze Smerdżac z podpieru Szprejowjana hižo 60 let do wutrobów po całym świecie. Tež, gdyż drudy maliczkoście faluja. Na započatku su instrumenty falowali. Husle ne bih upodla, klarineta biše preč. Żadne wużadanie przywólkę, żaden pucz przedój. Na 4 kontynentach su popuczu, a po całym świecie so po ich wustupach praji smerdżećenio su ze świata domoj we Łużycy, dżęca wieczor, tu za was. Rejowaki a rejowario smerdżeczan rejowanskiej skupiny. na dżęsniejsze jubilejne zaradowanie składnostnie 60. rocznicy serbskiej rejowanskiej skupiny Smerdżaca. Dobry wieczór, guten Abend. Wir grüßen alle, die heute hier nach Krostwitz gekommen sind. Ehemalige Tänzerinnen und Tänzer, Angehörige von Tänzerinnen und Tänzern und natürlich auch alle ehemaligen Choreografen. Einen herzlichen Applaus für Herrn Dieter Wendisch. der Uschi Wendisch. Ja?
Herzlich willkommen. Witajcie k nam. Dobry wieczór. My budeme dženca večer tu zromadne z vami trochu do stawizno rejovanské skupiny poladać 1964, snadžaci, kulturny dom so natwari, byše hotowy, živenje doby nuc, ideja přinže z Revanskej. Krásna ideja. Kada se te Revanskej přišla, Katka? Przez moją mać, macie nikom napadło, ja sam ta dżoka od Manu. Haka se tyk ten rewanski šišo? Ui, Gabriel, ja prawie boska danko, šemosli si to z Kopańcu, ty všinže jo wachał z Revanskej do Andong a Buenos Aires. A se tam był? Nie, tam nisem, bo je za to Texasu. Nie, to A, Što su také, môžeme anekdoty zase povedať. Čo sme pred 10 letami povedali, niektoré z nás znaja. Znanosťou je tie zabuli, što by za tebe tá najluštnejšia anekdota, keď ste Revanskej doživila? A potem jeszcze šinže, ale ja prajem to by jara intenzívne, što špači z nastupa. Ja som to mojom priateľi slúbil, že ja tu ne anekdotu netko povedam. Mo sedžach mo letiskej pri večeri a te hoštiteľia sa nás prašachu, hačte chcemo mo jac jíšť, mo eat. A mój przyjaciel menuje się, no, I'm sitting. Ej, tu cię zasklopy, ja tam prajem. Wiesz, to są smeli. A nitko chcemy też wozwy postroić wszystkich, kot się śmiechu tedy, że ja na czysto aż 4 a 60 iżo podla, ja nem znano chcecie raz stanąć? Proszę ci, prini rewario, proszę ju stanąć. Sztuda by ja na 4 a 60 na podla. Nie bojcie się, haj! O, tam siedzimy po nim oczyncie. Warszawa tak jest, to jak my wtedy Krakowiak, licjonariucze seminari tu na jewiszczu, ale Wotawa je przygotowała całe osobity dar za członów prynnej generacji, oni mianują Cezariuja, za was w osobie, ženca, ten Krakowiak. A wo proszę prynom rynku ladajcie, hacz one szopraječina, a możemy tu reju potem wyodnoczyć jeszcze su maliczkości, kiż może one zmienić. Wiele wesela. Będziecie się lubić. Utrobny Jack, Wotawa z Krakowiakom. Mo chcemo kaj slubene do stawiznu poladać. A stawizne są najlepiej też na stawiznu poladają. Povedaja, se doživili. A na stare fota so polada. A tak. A ja pa ponúznujemo tym trochu starším, dokiž ja správne prajne, tak praje neviem, što to tam jo, ale snano som mi tule dale poma. Vieš, čo to tam jo? Nie. Nevieš, dere da ponújuje snano se poprašať. Dobry wieczór. Wyście jeden z tych najstarszych rywarów z najmniejsza so jako pryni przyzywił. Ja sind od započatka Urlaubu. Wyście tak stara, ale możecie tu dla stane, co was wszyscy widzą.
Oh, Anneke, wie du das aber schätzt, du musst mal. Ja, ist ein Kraut, Snowboard. Selbst? Kraut, das Merjatze. Schön, das Sinn, man muss das denken. Du hat das da mehr. Bring nach jetzt Alfons. Abonio. Matik jetzt. Matik. Można. Schaut ja, ne? Der Kusbodisch, obwohl Schischwaka, ja, du ja Kontakt. Dame nale, ja, wo prawie od mehr so, czas sem ja to in Heing. Da ja może Heing gut, hej. So, to są neke štyri na jednom foče, bo nekaj ćemo kus boje komplikovani, še ščinč pijone foto prošu. So, koho ma tam spoznajmo, a gdje to jo, a kakve příležnosti je to rebal. To bude, Konec, he? Aj skire, aj. Možete mamo po takých jac foto, teď ma neke kjecemo zade sa pokazať, že keď tam neke šeci jac ľudí, tej šinu, ki su vidje, či čím što ne, tas no pontame Gabriel, ja nis? Aj, das noch so der. Quasi schon Schischli. Ha, jen foto šejo, a tam mo te spoznajmo, te ľudí z najmenša. Haj, reane mice su imeli, no? Teď dženca jas modern. Utrobne džak, ha, jene prašino še suno po Krakovjaka šo praje činili? Aj, schon freie Čine, Šikvane. Dere, ha, možda smo pravili, přigodnem jubileji za 15 let vozase, haj? Prošlo, haj, to bo re ne bo, no? Kus trenovača, pon to ponže. Zapač bo, ďakujem. Anitko, przyjdzie nasza wona skupina zu Nimalerec. Aktualna skupina mianowicie są to mianowicie Holce, Szikwane, którzy zariują nam Holczureju. Dajcie się lubić, wiele wesela. Wiele wesela. Die Tänzerinnen und Tänzer erobern ja nicht nur die Bühnen auf der ganzen Welt oder zumindest auf 4 Kontinenten, sondern sie waren oft auch auf Fernsehbühnen unterwegs. Wernes Grüner Musikantenschenke, also eigentlich im ganzen MDR-Fernsehen, ständigst, oder?
Ja, das, was heute Social Media ist, war früher mal das Fernsehen. Und da wollen wir auch gleich mal reinschauen in einen der ehemaligen Beiträge. Na, wir müssen mal eins dazu sagen. Was war so deine Boy-Group? One Direction. One Direction. Aber viele sprechen hier von diesen Jungs. Wille Richa, wo dinnig hult so, aber ja Mensch, der buja teza se ustupić. To bi te srpske take that. Gute Tschüsser Saluborg. Sprich mal Sorbisch mit uns, komm schon, Uta. Ist doch gar keine Kunst, normal, Uta. Sprachkurs ist nicht umsonst, ein grüß mich. Robert, na dann fang doch mal an. Und du, Steffen, bring mir's bei, bis es kann. Sag mal, Juri, bist du nicht viel zu jung für so eine Sprachauffrischung? Die neue Liebe heißt Nova Lubosch, wie jede Sorte weiß. Nova Lubosch. Luca, so heißt der Kuss. Luca, das heißt ich muss meine Traumfrau ganz dringend sehen. Die neue Liebe heißt Nova Lubosch und die brennt wie der Hass. Nova Lubosch. Und die Bäume, die blühen. Stormicea so grün, neuer Holstadt, du bist so schön. Uta, hast du alles kapiert? Klar doch, Robert. Wutrobny Jack, Štrušetni spil kompletny zvučeč, dženca večer 12 su Robert, a přečelio slubili roka na jevišću. Oni tešte dobre akuste. Okay, to nisu slubili, ali vole to stalo čitati, ja ne vem. Już mo jeszcze silniejsza przykleska, że pan zamieszczy. Hej. Možemo napravimo lačat, što tu tekst si spomenutkovali, die neue Liebe heißt. Die neue Liebe heißt. Ja, prem, take that, no? Also to ще bude do čartov šincija, musím. A jak to je, když se zalubane, potom je všetko zaverčane a tuž vítame našich hostí na jevišću, a to s Verčakom, tu sú naši priatelio z Dvudora. Vele vesela.
Trochu muča hač my ještě, Peťa 40. narodeniny między klitu svědčiče v Udvorju. Hej. Tyle prawie. Wyście też z sobą przynieśli mały darek, Kaszewiczu. Lydia, pójdźcie no. Hej, muss man celé moki Darek Romače si podali. Najprve tú kartku, tiež mu vidíme naše obie revanské skupiny Romače od posledného ústupa v SLA. Potem smo si přemysli vám jen vinc přepodať, dokud podaví za teze s vincom revače. A na celé horké čase, a budeš jemu $1 robiť svodiť, tuž naši mene bohu težší a závam kúžitku činče dále tak. Utrobny Jack. To so zmeje suverene, no. Ďakujem, utrobny Jack. Nekak 80 aktívnych čłonów ma rewanska skupina Smerdžaca a my przyjdziemy netko tym najmniejszym. Sy ty ono tak započała? A doponieście so na spočatky, že čo fungowało? Mikro ninja, kapucino. A ja sam Jole rewa na tej pozycji, to prynny raz to smierczach ja tak subo rewa Smerdžačansku, a to jest recht tam noakom. Ja so też na moje spočatky doponím, ja som šeco Joe niže zade stał. Ale Joe tak, hoj, to by moja pozycja. To właśnie, ja sam drugim rynku započała. A neke pa se mam představiť, že ju také reju, môžeme sa nekemu jedno vonšťanč, budeme sa prašiť, pojďte jako první do predka, či da si, jo, všetci ne v obľubu a ne prašeno. Ja sam Suchat. Všetmenos? Elias. Dvodke? Šušace. Mač nan rivali? Nebuch Prajo. Čo dla ty? Raješ račo kopajncu, alebo reješ račo? Revač. Praje, super, hej, to tak klopava si, klasse. Ďakujem za tebi. Ha? Jeszcze niko mamo Jue. Ja pojedajmo. Na przerač nam jamo štua. Ty si. Anton Kraut. Ja, ponujom. Anton Kraut, ste mene tamo docva ne znamo. Mama, papa revali? Papa. Džita Woka? Hi. A Anton, ja si myslel, ty máš osobitý status pa nás revanský prajraz, kajku turneju, da si bude pšal. Gotry kraj, ty by wabi. Smíte zeta dvom buď. Brazilska. Do brazilskiej, da? To neke skazane, dvajte sa cacici Antono, punče do brazilskiej. Džit to učini, okej? Hossa. A? Nike? Ešte máme osobito hošťajú predku, my svedčíme 60, ale Angelina svedčí dženca je... 16. A neke, keď... Neke celá žola, prošu. Ty zakantori? 4. Biele To najlepsze tedy. A ostaj dalej taka smirna rewarka, hej? A pokaż nam neke z dorostom, što ty takie możesz. Tu widzicie netko na nausy. Wiele wesela.
Wutrobny Jack doroste, a když ja dorost také rejować widzim, a też so smieć widzim, ja se żadne starości nie czynim, so budeme ten 100. jubilej, on za 40 lat svědčić. Gdzieś pewnie będzie one ponku starsze. To budú onku starsze, ale oni budú přivšim sobu rejować, keď napríklad też ta przychodná skupina. Do toho pak jeszcze to by wiezo Ria Cornela Kolembusa, kotryż je on zromanie ze swojej żoną Juliu naszemu dorosti nazučoval. Mo podamy so netko junu 30 lat ročo. A tedy ten 30-letny jubilej jo so svědčił w Šunove. A tu mamy niekotre impresje životwane. Šunov przed 30 latami. Wierzę, że my są wszyscy jeszcze tak w wielkiej liczbie nam przyszli. A tak so pon rejowało, hacz do večera, tam Šunova a veliki smo tu na obrazach widzieli, sem ja też publikum hižo widział, ale tych rejowarów a rejowarków, kotreż my nitko nidom widzimo, one su byli przed 30 latami jeszcze, Kaj švinitko pri nem rynku, one so delka sedeli a přiladovali. aber vozečku leželi. Mo ne smemo neke praviti, da su to te stare, to meni se ne trehi, one pa su trochu starše, One ale so zrauše. zrauše, ha renše. Ne, aber te nic? Ju, wieso? Riosa. Riosa se oni menuja, dokiž su jeszcze cele čerstve. Hej, če ne dom videti, že so překvapič, a one reju ja netko tu reju, vinšk, tu klasiker, tu evergreen ze Smerdžac, kišo so před 30 letami tam Šunove první raz rejoval. Ale přeco ještě je na jara rjana reja, a budemo videti netko, kak derje oni ju zmištruja. Ich habe nicht den Nárok, jara vysoko sadič, a trochu nervózne to mě ich činč, no? Vele vesela. Ladajte im prawie na noji.
Wutrobny Jack, Rejowakam, Rejowariam, Wutrobny Jack, tež hercam Rejovanskej skupiny Smerdžaci. A tam macie tu kwitki z sobą zakładate su? Surprise, surprise. Ujachlena, he? Co zas? Also, my jako Riosa bychom se ten rady džakovali. A to bola Jane a Silvia. Dokiž oni su menice poprom z nami tun započat tvorili. Ja bych prosila jemo všetky stanč, ki su bola njih započeli, Rauši, Prošu, jemo, jako Prina. Hej, also to je takrat, oni su z nami do Minakała jeździli. Hej, ja im kuzazu sam, ja sam doba še hulcarevač. No, to ne bi tak cool. To sem se ja po naši mamu posupišala. Ali gut. Hej, utrobny Jack vamaj, nekaj pojče prošujemo hore. Mamo jen malki darek. Tega zase šinže jen mal žort. Jana je mi prajo naša črna zotvana. A spode pa črna, to je črniki. No, haka je naša vinčko odrasta, jo? No, zelena, črna, biła. A tu jeszcze linii Lanzena, jen Darek pasliwa, jen rane załaju, tego dupomninku. A tu kwitsch. Dziękuję wam. Dajki kwitche, proszę jara. Hej, tu ten zmysł? Ja przepodam za skacce. Dziękuję. Wutrobny Jack. Wutrobny Jack, Jane, Silvi, Riose. Sušonku za povetrom srivali také, no? Kitro jara, to jeszcze kraj slušali. A nitko že dale ze pšazu, Z pšazu cyle prawie, kaž su meni co runie Riosa nam povedali, započnu so nitki hižo přeč, když su cyle mali, a tak budeme nitko tež vidieť, kak oni tu te nitki tkaja. Vele vesela vam.
Wutrobne Jack. Herzlichen Dank. Und jetzt wollen wir unsere Augen mal nach links schweifen lassen zu den Musikern und Musikern der sorbischen Volkstanzgruppe Schmerlitz. Die sind nämlich ein wichtiger oder besser gesagt fast mit der zentralste Bestandteil der Gruppe, muss man sagen. Denn auf vielen Tourneen ist es Pflicht oder im Ausland ist es Pflicht, wenn man tanzen will, muss man Live-Musik haben. Ohne Live-Musik keine Reise nach Argentinien, nach Südkorea oder wo auch immer. Da kommt man maximal in die Wachau. Da kommst du, Wachau oder Ottendorf, genau. Kommst du hin, aber weiter nicht. Hast du recht. Da leihen wir einen Vulgi-Applaus, Sa Hutschniko. Hazobuchčevo zonili štuju ta krasne uđi. Ja to imamo što neke spotorati, ja budu tame napravo započeš ti u naliju. Ja imam spotač tam cijeli nakončit. Smíme... Kaž duše se te popuču znajemo započeć. Štu, a ty si představ nas raz. Ja sam Józef Hantuš, ja. A što ty piskaš? Ja, kontrabas piskam. Aha. A što je tvoj najljubši spjev pola nas? Balance. Balance, hej. Tu mu husto revemo. Cele praje. Ja. A ja budu nekaj jo dajčin, če da ti se predstav nas oprošćemo publikumu je zone veđa. Ja sam Dejan Hantuša. Juri na Usla. Usle, cele praje? Jaki spjev so tebi tako najlepe ljubi? A kato jo s temi revarkami a revarami? Kata z romannoš take funguje? Najradšo ja Hanku piskam. A ta z romannoš je še svulkotna. Dziękuję. Katka, nitko za ty? Muszę to krzyczeć, krok po kroku. Cellistce? A nitko, wulka przekwapenka. Sztu da tyse? Ja sam Hantušec Marta z Radoja. Trojica Hantušec pa takim pola nas, sobo piskaja, tvoje wulke bratra su tebe najskire, sobo zali se ja myslu? A je? A što je tebe potom poabiło tu tyż ostać? Te turnier na Kuže Bad hatte z Romane Hudzinje, die po turnierach, na przykład w Busach, a z Romane Spanje. A što tvoje najrenča, bo doživljeno, kot što bi najbolje pometko ostalo? A na Kuže Bad turnier w Peru. Te ćemo pompožiti što šinžima, ja sam, može samo tako što, ja sam netko juno, ne, neka se ti nareče, dobro večer, predstavno sam očeja da ti se... A, ja sam Dana Decižova, a ja sam hižo od augusta 2070 v skupine, a sam tež to turneju doživiva, a što je še pripiskanu, predso bych tež išče rade sobu rejvala. A s tobou sam tež hižo to turneju doživiva. Haj. V Texasu, gdje smo s poščenim autom popučili. Cele praje, o tem pa mu nekaj neđemo dalje pojedać, no? Nije, če da mu to... Ja ima jo da če ja da ti se, da će pa ti tady štiku sviđeć, bo će da je, ja mislim, tak inak stupić jo. Bo tak rošku ne miš, je već je išo za vas natvarić čeku. Ja sam Greta Čorlichec z Kulua, a hej, piskam prečnu piščoku. A kato za tebe bude račo revava, abo si ti s tom piskanom také celé spokojno? Ja, die rade reju, ale nie, ja sam ju v mojej poziciji, so ja rade rečuju. Utromny Jack. So, ja sam pola, hej, što popravim tvoj instrument hier? Du sam noch nicht do škole ohne ne vidje, dokaj šndeka maš. Ja piskam krasnu klarinetu. A što ti si? Lizara Obracec-Nojewicki. A ty štytiš rejovaku a rejovarju, také vidiš lášte pa njenož donotu, abo o sebe tyž na noja ladaš na te zmilky? Trude mam ja přestavku a ponětý dám. A što je tvoje najljubša reja? Suše vulkotne. Netko mu přijdemo tuto muže, když má nespodžený instrument, já jsem ho spotam jo také stvočič. Steffen Kostorč ne předával ženy lot, aber to taky insider. Nie. Steffen jo Dudak habe pozicji łuczników so praj, je tunkiš duderaje na najwyższej pozycji, aber? Jo to tak. To so mi tak povedalo. Ja, do to jeszcze nie jestem pytnął. Also, holce, możecie mi również jen udać. Applaus za Steffna! Steffen, ty tam z tega leta také podľa za tebe s tými trochu močimi také popuču byť, to ďalší modo, abo? Nein, also ja sam wieso mestem Schire, ale dusza jo često moda vostova. Čím, že ja prač posledných letach nie sú širo vose přibuli, to sú neke jedna inaša generácia revaru, také hač se ty zno tež doživil, abo? Aj, ja sam to išto generáciu doživil. Tež tu nepočujeme do Detaila, wutromny Jack? Jetzt sind wir schon neben Frank Czorlich am Akkordeon. Frank, du bist quasi Tempomacher
bei der Volkstanzgruppe, kann man so sagen, mit dem Akkordeon. Was ist denn dein Lieblingstanz? Das hier vom Nagel, das, was wir gerade gespielt haben, da, den Bolero von Nagel. Finde ich schön. Er redet in Musik lieber als mit Worten. Ja. Logisch, Musiker. Natürlich. Hast du dir auch schon mal gewünscht, mitzutanzen? Nee, nicht wirklich. Ich durfte einmal beim Trainingslager in frühen Jahren mal beim Eintanz mitmachen, bei Herrn Wendisch und ist Aber okay. raus. Da habe ich gemerkt, dass mir das Akkordeon mehr liegt. Herr Wendisch, hat er sich gut geschlagen oder ist er hier besser? Er ist gut aufgehoben. Gut aufgehoben. Potakim, wutrobny Jack, a jeszcze jeden aplauz za hudźbników rejowanskiej skupiny Smerdocza. Wulkotne rajcze. A netko my przyjdziemy tej przychodnej rej, a to smo wczoraj zuczowali, że to netko też funguje. Frank, jetzt kommt's. Du weißt, ne? Du weißt Bescheid. Frank Tempomacher, wir übernehmen jetzt. Daj mi jedne jajko. Hi, a to z telewizji. Z telewizji zapoczniemy, a potem na jewiszczu sorejuje. Wiele wesele. Daj mi jedne Jajko, die Musikanten von Sprevjan und die sorbische Volkstanzgruppe aus Schmerlitz. nasza liży pusta. Daj mi jedne jajko, daj mi jedne jajko, daj mi jedne jajko, tu masz nowe dni. Daj mi jedne jajko, daj mi jedne jajko, daj mi jedne jajko, tu masz nowe dni. Nasza godzi pusta, wszystkie żami Boże między nasza godzi pusta. Daj mi jedne jajko, daj mi jedne jajko, daj mi jedne jajko, tu masz nowe dni. Daj mi jedne jajko, daj mi jedne jajko, daj mi jedne jajko, tu masz nowe dni. Wutrobny Jack, Wota to bieše. Wutrobny Jack. Ty kusujach, ne? A ja się tu ze Hermankom. Šta to bude?
Nitko kečbu, wo môžete im balens, aber je ne pivo dobyć. To sú še za svatučene, nic vierno. Kečbu, vy dobyće nitko, ty rozkvač najlepej, ja znamo tyle podnuja láču, so všetci ako první pokaza. Ja mam tu najšelako rešičiko cebu, kot smo smjatoci namakali. Vi se ne možete predstaviti, kada tam kamera, vitrine upadaja. Šo polne z, ja nećem reći, s čaporome, no, ale z vecami, kotrež, jen tak na turnejach dostane. Rejane vaza, karane, Vokale, no, obrazki. Schon možno tam on sajk. A mojca ma netko vico was wiedzieć, od kotre turnieje to je, od takim z kotrego kraja, a kotrem lieče sme tam pobyli. A my raz započíname s niečím, danke Bojka, to ne? Aj, Čína. Študa se može predstaviť z vodkel tutun karanie. Ja som to extra odlepila prede. Ja spravne pivo palenzove. Tu raz hore dzierżu, piwo aber palens. Tu škoda z vodkel tutun karanie. A kotrem lieče sme tam na turnieje byli. Na co ma s krajom, to dosavé. Oáza. Aj. Joe? Das brazilske? Na, nic cele, nic cele. Netrigi? Buda sme te typom palens piv? Ja. Super. Ale, na, no. Aj. Až tu aj Joe nekemo. Tam sú, ja idem je pokil, tam sú nimale šice reovare už raz byli. Tak husto smo tam byli. Nie? Du krajovo ne trich? Hej? Česká trichiva? Ale kotra turneja, respektive kotre festival da to môže byť. Hej, stražnice to bychu. Štua to bol tam zale. Dame? Pokoj da nemo. Pojďme, čo môj palens piť. Abu što je neke moj nano, keď Katka. Do mene ič no pić, abu. No, hej, musím iť. No hej, ja som ďalšie prašno. To še môžem všel balans dobuť. Dvajne švieška ústa smo tam poboli. Strakonice? Stražnice. Cinač? Da jedna z tých nič potrechi. Ci. Ach, ten druhý balans jeste. Super. Trojce byśmy strażnice, a to wyliczy 19, 8 a 90, 20, a potem 2022. Niemal każda generacja reowariów jest najmniejsza junu strażnicy. So, przychodny realny egzemplar. A to jest sama čipna, što może człowiek tomu rec. Ci, kot sich bych wtedy podla se zawieszcze dopominaja na dole jule. Šta to jo? A złotke. Stube tedy podla. Turkoska sa frei, trichi to? Nie, turkoska ne trichi? Ne trichi. Hej! Co? Argentinska sa frei? Hej! Trichi, dame? Argentinska je praje. Christoph, ty palens. Ale tam prudko to ty nicht ale môžete da mi rozkoš da sa s tým aparatom čini. Gabriel je ešte direkt tam sa voda nakepe, ale... Čaj? Aha. Ponie to je šemeša. Na hej, da damo tam je balans, hajo je na kolu, abo? Aj, ale bez ju kofi tego light, jak nie Bez, spia. hej, na kola light. Jene še je man, abo... Što nekim palens dobijo? Christoph, das smo tako smijokamo, a? Gleich So. čekaj. Tuta tafla, z vodke ona je. Danko, to samo ty vieš. Daleko ne vidim. Na, poskyčte mi nešto, prajče. Cele praje Korea. A kotrem liče ste tam byli? 20 cele prave. To nikdy sa ciči palens, abo nic. Muta še fefi pijemo, no? Še fefi piječaj. So, ništo, ja ništo, ja mam, to je ništo. Masivne. Wulki czarny kamen. Z vodke motu in boč kotra turneja tobie. Hej! Cele praje. Sicilska to bo, a to bo? Lica, cele praje, lica smo sicilski byli. Wulki applaus. Hak tu temu pokali muž ja rec, štua vie z vodke moju mamo. To je en pokal, ja som ti odlepila z vodke. En pokal, také. Z reovarku a reovariom. Ja, ja preradić. Tu nie z rumunskie,
A ta wiecka bil, so nikt z nas nie bieže za bytny festival poprawiony ubydżoano. Myśmy rejowali, każdy dzień, tak jak my to czynimy. A na końcu nam się podali drobną gratulację, jeszcze najlepsza skupina tuto festiwala. Jule wasz pokal! To bytny festiwal, miori, bejara rene tam, w Buzau. 20 a 15 to było. So. Danko, ja sam się moje wiece losodowała. Masz twoje palence? Ja mam ju, ja sam dałem won, sztuaš, ja zostane. Christoph Nomajen, dwaj. Robert Nomajen. Štuaš, nekaj se mirkujemo, ja ta se olvač bo. Jo pred kubie cola, Ajde, on dostane? a tam zade še ništa en palec dostal. A mi pa dešče en činese, no? Dere, da ja šineš. Ty nekaj ma dale Šipovič tam, što Ja, nekaj šinje. ja jo me krempel z rumač, a pon zas ab na jeviščo, nekaj čaka na vas, Delanska. Ele vesela. Jaščiku z rumem, ničo zazvo.
Wultrotny Jack. A що widzieli, Katka nie może jeno żwulkotne powiedzieć, ona może też żwulkotne rejować. A nitko, witamy tu na... Ach, Katka jest nie idzie, no? A netko witamy tu na jewišću Šprevjano. Od leta 1982 bychu oni z rejowarjemi popuču po całym świecie też, na tojšto turnejach. Oni bychu sobu między drugim też w Južnej Korei, oni bychu sobu na przykład też w Teksasu. A netko tu za was na jewišću. To mi mam chore pomać? Stefano? Aber spielst du od Nie. Budete się... No to. Chceš nam pomać, Jona? No môžu ty, ale to ta treba ninja, aber... A no, poď. Da poďte, što da budete riane zaspívať? Najprv chcú mieć špulčík. Potom? Potom... Ja da moju šasaný kečič, menš. Aj to Riana Roža. Aj? A potom zakončíme s Zarajnom. Vulkotne. Šo Evrokrine. Ja se musím... Evrokrine. Ja šo sobu spívať. Aj? Na da? 100% kot si sobu spívaja. Chcú ja svočiť. Tak, veľa vesela.
Wutrobny Jack. Sprewianam. A wam je zawieście nadpadnęło, zo je tu jeden dudak falował, Tomasz Nauka je nażył u japanskiej popuczu, ale u prawie z tym unza spodla. Na kuźny pat. Tu masz je daloke japanskie, a tu już se ty jeszcze praszam, że to by twoja jezba, to jeszcze najdalej wedła z japanskie. Amerika, Texas, hej. A dys smo boli, mo smo neki zas meznami, a možemo také po anekdoty povedať, a ja nemám zas praviť, koľko sa tam jednalo, to by Michal Buso, poreče, jo Buso stal na puču na letanišću, a jo še tikete také romadžil, a še su jom tikete davali, a tak dalje, dok si musí, ima nekaj nadavko, celé roka, pa tak od Gabija, a u nas mi tikete, mi tom busu pon stava, pravi, te ja neke sto busa von resen, a také roka by také vokneška, také šinu von su, a pon také naraz, te su hoki von. Ich denke, ey, Michael, Peinige, putz mir am nicht. Warte, lass bei Müller, Michael. Junge, das ist so wirklich one. Und das erste geht der Gebäude Žatko. A das ist überhaupt one really. Im Bus ja saß da, da der Gus Wetsche Drose schon. A Michael aus der Bus auch so kopoli, weil ich Ticket dann gab es mal schön Liter Message. Tvoja anekdota? Ja, so sam tiš raz Gabi om Texas subot, ja nas ponoć musmo meniti, da smo s Peru doma lečeli. Osam hođem v Houston, Texas boli, a Gabi bi z nami vonka, smo boli taki moj, niže nešto ješć, se tam puste mjesto obladać. Ale apropos Peru, tam ja meniti Gabi naraz $1000 zubil. A za zubil ja menju, za na nekajke važne nesmo doš tikete mili za let od Lima, vono mjesta Peru, do Arequipe, tam gdje smo dobili revač, na hajšta, pa činč tam še na letu makacid na požišo, da bude to ulice, pa še požiš krevano boli, tukaj bi za jasne, da holce kanu da tikete nic to ulice, no. A pon, jo Gabi pravi na hajšta, da mu činč, zaute kale, one show z nimi, jo zauto prino taksi vodžara pravi, jo maš te $1000, da tih nekaj does, a pon so te jeli, podvu morja, podvu Panamericana, jeden civil džen z taksu do Arequipe. Mešće bo neke zajmo, kao on to pon odličil. Ja, no, maču zaožba šiposvija, to nekaj neću, to je neke te, no. Netko čo dalje, s tim što je smjerđičino najlepe moža, rejovač. To smjerđičanski. Veli vesela. Zdravo. Da.
Wutromny Jack. Josnas? Wutromny Jack. Hej, poj tam, kasa ci viete. Ja sam fet. Hej, popravte, čo? Štúhe, ty by to šo naučil. Ten Rehwaner. Kness, Dieter Wendisch. Es ist ja, wir neigen uns ja langsam so dem Programmende und es ist ja so langsam Zeit, so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Du mir Programm redete wie ich sagte mir. Maul mehr ist ein Fazit. Herr Wendisch, Sie sehen schon, dass er auf Sie zukommt. Nur eine kurze Frage. Sie dürfen zunächst mal sitzen bleiben. Na, wir fragen die anderen. Wir fragen die anderen. Hm? Statt dass du waschen, erreden, du beim Nächsten, Herr Wendisch. Was sind denn eure liebsten Erinnerungen an Herrn Wendisch? Ein tiefes. Da können wir ja, nimmst du was sagst du? Nimmst du, ach so, die schönsten Erinnerungen. 2. Klasse, wir haben angefangen bei Ihnen zu tanzen. Sie haben manchmal so, ich habe Klavier gespielt, hinten auf der Bühne, da war so eine Trennwand und die mussten Sade nach Schepitze tanzen. Er hat gespielt und wir haben natürlich auch Schabernack gemacht. Ich sehe alles, hat er immer hinten geschrieben. Das weiß ich aber. Na, eine Anekdote war immer. Rudestatsch! Ritschromatsche! Kennen Sie alle Sneuromatsche? Neuromatsche? Ja, sag mal, Jutta. Das hat schon nicht klappen. Herr Wendisch, es durfte ja wirklich jeder bei Ihnen auch mittanzen. Ich gehe mal zu Miller. Michael. Schwere Zeit, oder? Ja, irgendwie hat immer... Können wir uns mal so gerade hinstellen? Na, was würde denn Herr Wendisch dazu? Hände aus! Ja, er hat mich geduldet. Ja. Wurde geduldet, sehr gut. Naja, Das hat Herr der Wendisch, Frank nicht geschafft. große Seele. So ein kurzes Zwischenfazit, so im Grunde erstmal zufrieden? Natürlich bin ich sehr zufrieden. Kleinere Fehler entdeckt? Reden wir später drüber. Nitko Dedale, Herr Wendisch, wieder ganz genau zugucken. Nitko Zreu. Schickanje. Schickanje. Ganz schön. Hm? Hm? Schau mal zu. Das hätten Sie jetzt sehen sollen. Ah ja. Mhm. Wille Wesseler. Wutromny Jack. Uwostanie czy świetnie steo, proszę, hej? Chcemy się dechać, proszę, hej? Nitko bližimy so k wielkiemu finale dżęsniejszego wieczora. A tu już zostanie nam wieso jeszcze sodżakować, a to na jodue. Gdzie zapoczniemy, Nike? Zapoczynamy nitko pola manżelskiego Gabriela Abena. Hej, Gabriel, ja wiem. Gabriel, ninja do podkašinč, Benno Denic. Mopade k jednom silnym aplausom prosimy Gabriela Bena Jona Jevišore. Tak na môj. Gabriel naveduje rejovanskú skupinu Nitko ižo 7 čujošišov. Pojdojove do Farene. A Benno ty? Benno, že tu ostaneš? Gabriel, možno če videli pred 30 letami na Jevišu. Žane leto starší, to širo vas nekreneš se mi, no? Nie.
Wohlgotne Jack, die Benny. Wutromny Jack wamaj zostaje przeco kajś kmutaj za nas curec poprom kajś swojba osoby, gdyż macie szkitacy łuczko, szkitacy ruku nad nami, gdyż na turnieje popuczu. Wulki Jack wamaj. A upradzie 47 lat narodil. To je aplauz hodne. Wutromny Jack wamaj. My dziękujemy so. Wostańcie już takie proszę stejo, haj to dalej mit tym dziękujemy. My dziękujemy so mimo toho wieso też duej, kotryż aktualnie nas tu nawetuje, Cornelie Kolemusi a Julii Kasjanowi. Bitte proszę też wyhore. Hej, dame. Hej. Wutromny Jack. Wutromny Jack. Wutromny Jack zostaje z nami tak zčapne zvučovali. A nas... My dziękujemy so wieso też zvukarskim technikarom. Miloš, dankeschön. Wutromny Jack. My dziękujemy so pola uczników, my dziękujemy so pola rewariów, a nitko mamy jeszcze jeden Jack. Jeden cyle osobity Jack, a ja co też rec, tu największy Jack dżęsniejszego wieczora. Komu wun słucha? Wenn man in unsere Schmerlitzer Schatztruhe schaut, dann entdeckt man neben den freundlichen sorbischen Klängen und Melodien auch die farbenfrohen sorbischen Trachten und natürlich die typischen Grundformen des Tanzes, wie zum Beispiel den Walzer oder die Polka. Doch beim genaueren Hinschauen werden einem nebenbei mit Hilfe von rhythmischen Schrittfolgen und Abläufen die heißgeliebten sorbischen Bräuche und Riten umrahmt von kleinen Geschichten präsentiert. Klar dient es der Freude und Unterhaltung des Publikums, aber langfristig betrachtet gewährleistet es den Erhalt der sorbischen Tradition. Das alles nachhaltig erfolgreich über viele Jahre auf der Bühne präsentieren zu dürfen, verdanken wir hauptsächlich einer Person. Wir schätzen hier ein Lebenswerk, welches viel Mut, Begabung, Fantasie, Kreativität, Leidenschaft, Durchsetzungsvermögen, Disziplin, Liebe zu Tanz und Musik erfordert. Außerdem haben wir hier ein Beispiel dafür, dass man auch durch Tanz und Musik trotz Sprachbarriere ein Gefühl für das Sorbische entwickeln kann. Für jeden Ihrer Tänzer und Tänzerinnen wird Ihr Training im Leben etwas Einzigartiges bleiben. Denn so wie Friedhelm und Elfriede, wie sie ihre Tänzer liebevoll nannten, zum samstäglichen Unterricht fuhren, gingen sie nicht heim. Nein, nein. Nach 2-stündigen Auspowern erreichte man so eine innerliche Zufriedenheit, Ausgeglichenheit und erfreute sich am wöchentlichen Wiedersehen untereinander. Wir mochten ihre Geschichten zwischendurch und schmunzelten ab und zu über ihre gelebten Aberglauben. Bei der Jugendarbeit ist es wichtig, eine Respektperson zu bleiben, konsequent zu sein, ein Mittelmaß aus Nähe und Distanz im Umgang zu finden und dies zu bewahren, einfach ein Vorbild zu sein. Dass es untereinander nicht immer bilderbuchartig gelingt,
ist menschlich. Dabei ist anzumerken, dass sie sogar Tänzer mehrerer Familien über Generationen begleitete. Ein weiteres Zeichen des Dankes und guter Arbeit. Oftmals durften wir sie beide gemeinsam erleben. Nicht nur zur professionellen Vorbereitung, Ordnung der Trachten an den Proben im Schmerlitzer Kulturhaus, nein, auch zu den Auftritten haben sie ihren Mann begleitet und uns angekleidet, die Trachten nach dem Auftritt auf Vollständigkeit überprüft und alle ordnungsgemäß verstaut. Zu Hause hatten sie dann Berge voller Wäsche und Bügelwäsche, sowie Reparaturarbeiten und an unzähligen Textilien. Manchmal mussten sie kurzfristig spontan, sogar erfinderisch reagieren, wenn plötzlich ein Kleidungsstück kurz vor dem Auftritt nicht mehr passte. Herr Wendisch und Frau Wendisch, wir möchten uns heute bei Ihnen im Namen der gesamten Schmerlitzer Tanzgruppe bedanken. Für schöpferisches Wirken als Choreograf und Tanzlehrer, für die gute Zusammenarbeit über viele Jahrzehnte, für all Ihre Mühe, Aufopferung und beispielhaftes Engagement dem Verein gegenüber. Wir danken Ihnen aber auch für jeden guten Rat, jede ehrlich gemeinte Ermutigung und für jedes herzliche Wort. Für die Zukunft wünschen wir Ihnen beiden viel Gesundheit, Gottes Segen, Frohsinn und Wohlergehen, wunderschöne Urlaube und Momente im Kreis Ihrer Familie und Freunden. Wir wünschen uns, dass wir Sie noch oft mit Ihren sorbischen Tänzen erfreuen können und wünschen Ihnen alles Gute. Keine Bange, ich will keine lange Rede halten. Ich will einfach nur Wutrom Netschak sagen, Dankeschön. Auch für die vielen Jahre, wenn ich mir überlege, das war in den 70er Jahren, bin ich das erste Mal mit Kostos Mikwasch hierher gefahren nach Schmerlitz, habe Training gegeben, dann hat er weiter geprobt und ich bin nach Rosenthal in die Kneipe, habe eine Weile ein Bier getrunken und habe dann gewartet, bis er mich wieder abholt. Aber aus dieser Zeit ist dann eine feste Bindung geworden, sodass ich sagen kann, die letzten 30 Jahre eigentlich jeden Samstag. Wenn es mal nicht ging, dann freitags
bis auf die Urlaube, auf die wollte ich nie verzichten. Das sollte man auch nicht. Und ich freue mich, dass meine Tänze in der Welt gezeigt wurden, dass sie hier auch geliebt worden sind. Und ich hoffe, dass sie weiterlaufen und dass diese Folklore und dieses Leben, was man hier hat, dass es einfach weiter blüht. Dankeschön allen und ja, ich hätte noch einen Wunsch. Ja. Nein. Also, gibt es noch ein Tänzchen? Sie dürfen sich eins wünschen. Ja, natürlich, jetzt eine Rutze Hanko. Kann sie auch nicht? Yeah.
Wasčo. To on skoro je obie program dženstnišej 60. ročnice serbskiej rejonskiej skupiny Smerdžaca. Na koncu pak celé ještě nejsme, dokud národní nám se potom ještě zpívá, potom se rejuje, nitko je se jenož na jevišťu rejoval, potom můžete vy ty šice dopokázať, jak dere vy to ještě zamožete. Serbit menujúce Záraja, přijemuje vám celé veľa vesela a to nádžamne přes celú noc vostaňte tu a svedčte s nami. A zapisajte si jeden termín hižo do vašej proteky, prino novembra v leče 2030 svedčíme menujúce 75 let rejovanská skupina Smerdžaca, dokež tutun zápalky sem dženca večer tu videl, to ostane. A za 5 let hižo svedčíme potom demantnú ročnicu, to sa pon Te svedčí. Popravo môžeme kúže leto dále svedčiť, svedčíte šecrejne, potajkým hište vám jeden rejane večer. Vážeme. Mejte sa. Rejovare neke prošuki se pšicpeja, slepiansku sobu rejovať. Ja poďme tej záde na moju pozíciu.